Ya deklara para el General Alarm, el miembros del Bureau of Fire and Protection con el incidente de quema na pueblo en Denates madrugada, kaya prinsipya alas 4:30 del madrugada. Asigun con el District Fire Marshal, Fire Chief Inspector Flint Cha, este por causa ya queda mas grande el fuego na sinihandal viva sinarama. Iyaman umit el grande building ta ocupa el Unisales Marketing Zamboanga, lokaw na kalihaldon na pueblo. Asigun pa kuncha. Mandato di ila si deklara General Alarm, amo el man-deploy na lugar del insidente el di ila mga assets. In general alam kita, most of the fire trucks na sa mga city fire district takiya pati na mga friendly forces, yan kanya sila. Pag General Alarm sir po sa security system. Meaning pinaka-highest alarm, most of the fire truck taki, si Jenny mga ni kita diha kita mga fire trucks sa kanang mga leo sa ng areas like Vitali. Ligar alas 9 pasada del aga, ya deklara el Bureau of Fire and Protection, con el kontrolaw ya sila con el fuego, kaya mas de 3 oras kanila ya se subri. Actually under control ya kita, prevent kita man spread man para na atras, backwards and aki sideways, prevent kita spread de la quemara. Ya usa sigon el Bureau of Fire and Protection con el Aquarius Foam Filming Agent, un klase de agua, kita queda foam, si man pilit na fuego. Rason para pwede dayon sila sa deskansa con el fuego y hindi mas man umit otro pa mga edifisyo na lugar. Ya contribuye a sigon na grande quema el daan struktura del sinehan. Rason para bien grande fuego. Como kalan, el cosa ya pasa na lugar. No hay también asigun pwede insigidas nota con el fuego, maskin cerca este, na estasyon del bumbero. Corre, pero blind kami, hindi kami klaro allá the firewall kasi sa alto, hindi kami klaro kasi adentro bing grande kali, hindi pa umu tanto tasali poko pa lang. Pati iskuro pa, pwede pa man determine el guardia kasi ni umuli. Kando lang mga 455 pa kasi, kando yatra ka kanamo dyan mga hente di aki. Yatra kasi la grande na orchestra area. Ta-investigaya asigun aura el arson investigators del grupo para pwede saber el causa del quema. Pero asigun kanila, ya alcanza na mas o menos 15 milyon valor el destrozo este tiempo. Ya alega también el alcalde Beng Clima con el incidente. Albert Luna, Dateline Zamboanga.